Toso, Asukodo, nyame yadoma memende beba so na enei sanitary pad anasa muase ma yedi siesie ho bosome bia no nyame anim ni ne bo ne de wo soro pa it depends on maybe ugina 20 Ghana kra obetimi atobi enti aka ho bi ama wo mu asabi emu odin wosikasem femu no ayeden ti ene etiro bi da ba bia no de ahye ho ana muase ntoma bia no watwitwa no de ahye ho eno ye Asukodo ye hwe bi mra na de odi akire nso wo ha ene nbedi nkomo pad no boy dia ma to the sense say pad me ntumi nto listen to my go the hand to my go na say me use because say no boy din absenteeism our girl child education in rural Ghana no high because omudu go so no mu sana omunye sika ento ade pad no emfa enye ebinum kwa de omu use paper one paper na e manage to do abonte o chechire paper na no the tiru afa pad ni say ni boy the first no near turn 5 cedis say 22 30 cedis into more dey me my 4 omo yinyin 18 17 15 last one 13 years me na me top pad mom so mo nye adwuma ti me na me support ti mo hwe un bibi nya mo nye mai. Exchange rates are affecting prices. Taxes are affecting prices. Anka omu wave VAT na. Aka bi anka yende senke bi 25 cedis and 6 cedis. Asukodo nyame yadoma memende baso Aisha Ibrahim wodo na edi akire yo babunu tutum se miana pa ohwe idea na oba me mu akwaba ho ayefe pa nso na ade na kan ma sanitary pad ho nkoma abamu a ye behwe wo Asukodo yi medase ya ma ono so kakra pasomati medase de enti a ma me ye ma dun se me follow sade we ni se on se oba bia wasi so bia no boso me so a obeye bra na akoba ne se ye the man ye bit sensitive kakra drew that time wa enti na medwen kwan e be fa so a se yenya e bra ni wi a enkofa yare bia amre yes enti enu nte ma me ye se me de chi but akoba ne se ye nua ma no binom no esu pa obi sorry a o se ne boy den on say na prices na ewo be 5 cedis yes but say no ukwa price no ebu chere say bi 15 cedis kwa dem say sa me kwa wunya bi nto ebi 20 ebi kwa say e bro sa nti ama ye nua ma ni bi su pa ebi ni say na ye nua ma ho kan wo say ono no o nkwala be 3 nti say bi ono beto be back obeto ndije because obo ono mu a obi kra ono mu aboso me so a o use 2 packs no go flow pad nti na so ono na se nkwala be 3 ana nkwala be 4 na se obeto ni nyina amomo a well yes nti ama eno na so ma me fo ne ma ni bi no mu ntimi nto no mo se ko back asa kofa tete ntomago no be no so kra no sen na nipa ne bedi nini ebi ono mo a sen kra na obekra na yi ne kra na oja fe ntimi me hata wa bonten ntimi hata nti inside na ebi a hata eno so betimi de yes nti saa de we nyina na ma se me follow yes eja oya de what ni aka de ko de pot nti amana bo nti da be na eba so na Asukodo me ba so me me de ya yeah no me no de bi 11:30 aha yo nti 11:30 no eja obi bia ma join ni Adom TV na eja ya hwe oya de na wo wie ye no mpanifo no so mbe boa ya na mbe subsidize bo na no de se edu a ye hu ti se ombeti so so omunti so se ombe bibia fa ho eja ye behu ye hwe na me ye da se so utimi watumi de documentary ti se ya ba ntimi menda 11:30 na che se ye de eno so atwa so e de abro